si bersifat Rahman Rahim, icanin gama pajagde nerahayu gamana dai nababije anak bejari bakorenan patuh baju hidup mati dalam Islam le negara patuh bakti selamat nyawa ring dunia rauh akhirat. Mudah-mudahan anak si kuasa mafijar rahmat tiba kedua mempelai niki nanti janin selamat panjang umur nanti janin keturunan si soleh-solehah berbakti tiba kedua ibu bapak mudah-mudahan nanti janin langgeng sakinah mawaddah warahmah nanti janin perjodohan si bilu nanti janin murah rezeki si halal nanti joang langan benda haram. Allahumma alif baina kama alafta baina Adam wa Hawa alif baina kama alafta Yusuf Sulaiha kama alafta baina Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Hadijatul Kubra. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa nakuna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir Al-Fatihah.